laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ala atba'ihi bi ihsanin ila yawmiddin. Wa ba'd. Ikhwatal a'izza, مستمعي الأكارم، أحييكم بتحية الإسلام قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا الإخلاص والتوفيق، ويجعلنا من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. يتي الله سبحانه وتعالى إن جرني مكانكم الله جل وعلا. الله تبارك وتعالى تقول إن wadi e ɓiɓɓe Adam, kanko Allah subhanahu wa ta'ala suɓiɗo en, o waɗi en julɓe. Kanko Allahu azza wa jal suutuɗo en, o waɗi en jiyaɓe e ɗeɗo mofte Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, mofte ɗe tawata ko kanɗe ɓuri moƴƴude, kande ɓuri teddude e dendanagal moftali ko Allahu azza wa jalla o yaltini kon e ɓeeɗo yimɓe. Ono wiri noon kanko Allahu jalla wa ala, kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kanko jomi meɗen tabaraka wa ta'ala o ɓanginani en e oɗo aya tedduɗo wonde ko enen woni ko o waɗi mofte ɗe tawata ko ɓurɗe teddude e ɗi dendanigal moftali ɗin. Kanko Allahu jalla wa ala o waɗani en jikkuli ɗi tawata ko jikkuli tati mawnuɗi molanaɗe. O wi ta'muruna bil ma'rufi, o watti ɗon wa tanhawna 'anil munkari, o hikki ɗon wa tu'minuna billah. O wi hiɗen yamira ko moƴƴi kon, hiɗen haɗa ko boni kon, hiɗen gomɗinamo kanko Allah subhanahu wa ta'ala. En jarnimo kanko Allahu azza wa jalla e dow oɗo nema, e dow dendanigal nemaji ɗi tawata ko luttiɗuɗin. Wanno hiɗen andi kala nema ko woni e meɗen ko immorde ka makko kanko Allahu azza wa jalla. Allahu wi wama bikum min ni'matin famin Allah. O wi kala ko woni e moɗon e nema ɗum ko immorde ka Allahu azza wa jal. Kanko joni men o wi ma asabaka min hasanatin fa min Allah. Kala ko heɓuma e moƴƴere andu ɗum ko immorde ka Allahu subhanahu wa ta'ala. Eɗen jarnamo kanko Allahu tabaraka wa ta'ala e dow dendanigal nemaji ko waɗi e meɗen. Yeso ɗum mi seedike wonde reweteɗo e gonga ala handuɗo e dewalngal sina kanko Allahu azza wa jal. Mi seedike wonde nelaɗo o Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ko jiyaɓe makko kanko Allahu azza wa jalla nelaɓe makko. Yo Allahu tabaraka wa ta'ala ittu e moƴƴere makko nden e yurmede makko nden, o ɓeydan mantoreji makko ɗin e dow maɓɓe, kamɓe e kala neɗɗo gomɗinɗo jiyaɗo e yimɓe nder suudu maɓɓe, e dendanigal sahabaɓe maɓɓe ɓen e kala artuɗo jokki oɗo sunna maɓɓe ha nyalande darngal. Ara yeeso ɗum ko ono yo siɓɓe tedduɓe, mi salmini on ngoɗo salminago islam, salminago ngo tawata ala salminago teddungo ka hoore leydi ɗo ɓuri ngoo. Salminago ngo Allahu azza wa jalla subani en enen ɗeɗo mofte Muhammad alayhi salatu wassalam.
kanko Allahu tabaraka wa ta'ala o teddini salminago ngon haa o waɗingo salminago yimɓe aljannaji ɓen ka nder aljanna. Haray si ɗum feƴƴi e torke Allahu azza wa jal kanko wawuɗo jogiiɗo on yo o arsiku e laɓɓinangol mo e dendaningal fiyakuji meɗen ɗin. O arsika en kanko Allahu tabaraka wa ta'ala feppondirgol e nelaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallama e dendaningal fiyakuji meɗen ɗin. O wana en kanko Allahu tabaraka wa ta'ala heɗotoɓe konngol ɓe heɗora konngol ngol tasakuye kañumma e haqqille e ɓerɗe ɗe tawata ko ɓerɗe udditiiɗe ɓe tasko kañum yewtere nden haa gasa ɓe daroɓe ɗetta ko moƴƴi kon e yewtere nden ɓe gollitira ɓe ɗetta ko tawata kon ko faljere e muɗum ɓe bugo. Hara inchallahu jalla wa ala wano ɓe ɓanginirani en ɗo ni yewtere meɗen nden e oɗo kiikiiɗe tedduɗo ko yewtere nde tawata anwanu mayre on ko usulu manhajir nabiyyi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. ɗum woni daƴƴe ɗe tawata ɗen ko e hoore majje mahi, daƴƴe ɗe tawata ɗen ko e majje woni ko yalti. ngol ɗo laawol nelaaɗo on muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, maana muɗum laawol ngol nelaaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe wonno e muɗum ngol, laawol ngol joomi meɗen tabaraka wa ta'ala yamirnoɓe ngol yo ɓe wonu e muɗum, laawol ngol kamɓe nelaaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe jannuno sahabaɓe ɓen, laawol ngol kamɓe nelaaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe noddi ɗeɗo mofte e muɗum, ko woni daƴƴe kañum ngolɗon laawol koye hoore honɗum woni ko ngolɗon laawol ngol mahi, koye hoore honɗum woni ko ngolɗon laawol ngol dari. ko wannon goto kala e meɗen no felliti hattirde fellitugol wonde addinu inda allahi tabaraka wa ta'ala ko dinu rasuli sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. diina kanka joomi meɗen tabaraka wa ta'ala ka allahu azza wa jalla jaɓata kan o wele o yoɓa ɗum on neɗɗo mo tawata ko jogitiiɗo ko diina nelaɗo alayhi salatu wassalam. kanko allahu tabaraka wa ta'ala o banginani en wonde nelaɗo meɗen on muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam laawol ngol ɓe woni e muɗum ngol ko ngol woni laawol ngol tawata ko laawol peewal ngal, laawol yahayngol ngol haa ka aljanna. kanko allahu azza wa jalla o banginani en wonde nelaɗo alayhi salatu wassalamu laawol ngol ɓe woni noddude e muɗum ngol ko ngol woni laawol ngol tawata ko laawol feewugol ngol, laawol yahayngol ngol haa ka aljanna. allahu tabaraka wa ta'ala o wi'i nelaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallama innaka la ala siratin mustaqim. o wi pellet am muhammad alayhi salatu wassalam hiɗa e ngol ɗo laawol ngol tawata ko feewugol yahayngol ngol haa ka aljannaji. kanko allahu tabaraka wa ta'ala o wiɓe kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim. o wi pellet am muhammad alayhi salatu wassalamu hiɗa fewna ay bi maana hiɗa tindina hiɗa sappina e ngol ɗo laawol ngol tawata ko laawol yahayngol ngol ka aljannaji. bal kanko joomi meɗen tabaraka wa ta'ala o humpiti en wonde peewal meɗen ngal ko humoniri ko e jokkugol nelaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. ɓoylaare meɗen nden kadi e oñaare meɗen nden ko humoniri ko e lundagol ɓe kamɓe muhammad alayhi afdalu salati wa azka taslim. allahu jalla wa ala o wii wonde wa in tuti'uhu tahtadu, si tawi hawri on ɗoftike muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ko pellet on feeway wono yimɓe ɓe tawata ko yimɓe goonga yimɓe diina allahu azza wa jalla ka. kanko allahu tabaraka wa ta'ala e aya goo o wi'en waman yushaqiqi rasula min ba'di ma tabayyana lahu lhuda wa yattabi' ghayra sabili lmu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. kanko allahu azza wa jalla o wi kala neɗɗo lundiɗo nelaɗo muhammad alayhi salatu wassalam
ɓaawo feeñande mo ɓangana mo laawol maɓɓe ngol e sunna maɓɓe on kanko neɗɗo on o lundiɓe o sali nandude e maɓɓe o sali iwtirde ɓaawo maɓɓe o sali ñentinde ɓe kanko oɗo neɗɗo o lundi laawol ɓeeɗo sahabaɓe nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɗum woni sabilul mu'minin o waɗi fewdo oɗo aya tippoto hari ko ɓeeɗo innete almu'minun idan si tawi innama sabilul mu'minin ma'ana muɗum ko sabilu sahabati rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kanko neɗɗo on o lundi laawol ɓeeɗogol allahu azza wa jalla o winu wallihi ma tawalla menen kadi ɓe fewtinaymo e majjere nde o fewti e muɗum nden wa nuslihi jahannama wa sa'at masira si o maayi o tawimen e on ɗon alhaali men naadoyamo yiite jahannama ngenge boni ruttorde ɓi adam idan aray si tawi hawri hiɗen faala aljanna ko laawol nelaɗo alayhi salatu wassalamu jogotoɗen ɗum addi ha kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe makani en ka hadise abi hurairata radiyallahu anhu wonɗo ka sahihu al-bukhari ɓe maaki kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba qila wa man ya'ba ya rasulallah qala man ata'ani dakhala aljannata wa man asani faqad aba nelaɗo meɗen on sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki kullu ummati mofte ande mi nela e muɗum ɗen ɓe dendanigal maɓɓe yadkhuluna aljannata ɓe natay aljanna illa man aba siwana on neɗɗo saliɗo natude aljanna mana muɗum allahu azza wa jalla no udditani mofti ande nde dendanigal majje dambude aljannaji ɗin kala e maɓɓe yiɗuɗo o natay ka aljanna siwana on neɗɗo saliɗo sahabaɓen ɓe lanni nelaɗo alayhi salatu wassalam wa man ya'ba ya rasulallah ko hombo woni ko saloto natude aljanna e heewde nemaji ko hombo woni ko saloto natude aljanna e heewde fowtareji ko hombo woni ko saloto natude aljanna e heewde laamuji ko hombo woni ko saloto natude aljanna e heewde dakammeji nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe maaki man ata'ani kala on ɗoftiɗo lammin ma'ana ata'ani ay imtathala awamiri wajtanaba nawahi o jogiti yamiraɗi an nden ha gasi o woɗɗiti haɗoje an nden dakhala aljannata on ɗon o natay aljanna ɓe maaki kono wa man asani ay wa man khalafani fi awamiri wa nawahi faqad aba ɓe maaki kala on neɗɗo non mo tawata kanko o lundikelan mi yamirimo o salike wadde mami haɗimo kanko neɗɗo mo salike haɗitade ɓe maaki oɗo neɗɗo faqad aba o udditanama dambude aljannaji ɗin ha ɓarama o ndaari kanko neɗɗanke on o wi wonde ɗo mi sali mi natata si o wowlirali bilisanil maqal o wowlirali ngal ɗo ɗengal makko ngal tawata ko wongal ka hunduko makko ngal kanko neɗɗo on o wowliri bilisanil hal ɗengal ngal tawata ko ɗengal alhaali ɓe wi'i noon wonde lisanul maqali qad yakdhibu walakinna lisana alhali la yakdhibu abada mana muɗum ɗengal ngal tawata ko wowlay ngal nde wonde hingal fena neɗɗo nde wonde no memmina ɗengal makko ngal ka nder hunduko makko o wowla konngol ngol tawata yukhalifu alhaqiqa amma ɗengal alhaali makko on kanko neɗɗanke on ɗum ɗum fenata alhaali ma on kanko abadan o waylotako kanko alhaali on e haqiqa mo woni e muɗum idan aray ngolɗo laawol nelaɗo alayhi salatu wassalam no waɗɗi gooto kala e meɗen andugol ngolɗo laawol maɓɓe no waɗɗi kadi gooto kala e meɗen jokkugol ngolɗo laawol maɓɓe ko waɗi ko ɗum ɓe addira jomi meɗen tabaraka wa ta'ala o wi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju llaha wal yawma al akhira wa dhakara allaha kathira allahu azza wa jalla o wi mi wondi dey gomɗi laatanike on e nelaɗo allahu o woni muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñentinirgal moƴƴal tawa finde moɗon nden ko kamɓe ñentinton si fimon tawa dewe moɗon nden ko kamɓe ñentinton si rewon allah tawa jikkuji moɗon ɗin koye maɓɓe ittotonɗi jikkinoɗon tawa gollodal moɗon ngal e yimɓe luttuɓe ɓen kañumma e tagore allah azza wa jalla luttude nden ko e maɓɓe woni ko ittoton kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalamu ñentinon ɓe allahu wi en
wonde gomɗi laatanike en e maɓɓe kamɓe nelaaɗo alayhi salatu wassalam ko wiyete ko ñentinirgal moƴƴal woni almami mo tawata ko almami moƴƴo jonon kamɓe nelaaɗo alayhi salatu wassalam ngol ɗo laawol maɓɓe ngol tawata ko laawol ngol ɓe wonno e muɗum ngol ɓe noddi e muɗum ɓe ɓanginani en ko ngol ɗon woni ko yaata ka aljanna ngol ɗo ko manhajun lahu usul ko laawol ngol tawata hengol mari daƴƴe e fo meɗen hiɗen andi si tawi hawri innama daƴƴe ko piiji ɗi tawata ko piiji ɗi andanɗa hoore maɗa wana hayfuɗi alhaali ko piiji ɗi tawata wana piiji ɗi tawata ko yawiniɗi ko piiji ɗi tawata pellet neɗɗanke on si tawi hawri himo faala mahude hunde makko nden ko be kanko neɗɗanke on o maha kañum hunde nden e hoore ɗen ɗon daƴƴe wonnon si tawi o mahi kanko neɗɗo on o waɗali daƴƴe la shakka ko o mayi kon koko yirboto o mayi kon ko hunde nde tawata pellet ko yirbotode bila shakkin idan oɗon usul si innama usul karmokoɓe ɓe ɓe maaki ka haala arab wonde ko jam'u aslin mana muɗum usul ko moɓande asli gooto si innama noon al aslu maana muɗum on karmokoɓe ɓe ɓe maaki lugatan ko ma yubna alayhi gayruhu bi maana ko wiyete asli daƴƴere ko konko tawata no mahe goɗɗum ngo e hoore muɗum kañum mahatake e hoore goɗɗum ngo bal ko goɗɗum ngo addete mahe e muɗum sen inni joni usulu hadha al masjidi daƴƴe de tawata ko daƴƴe ndeɗo juulirde en fof hiɗen andi tugale ɗen koye hoore ɗon dari hiɗen andi gimbal ngal koye hoore ɗon dari hiɗen andi ngal ɗo daaluwal koye hoore ɗon dari hiɗen jaɓi kadi ko luttiti kon e juulirde nden nde fof mayre koye hoore ɗeɗo daƴƴe dari si tawi e yii ndeɗo juulirde nde neeɓi nde waɗi duuɓi nde waɗi duuɓi dunti ko sabaneede ma tawde daƴƴere nden nde wonno daƴƴere nde tawata ko daƴƴere yeɗɗunde nde wonno daƴƴere nde tawata ko daƴƴere tiiɗunde idan ɓe maaki ko ɗum ɗon innete al aslu lugatan amma istilahan si tawi innama al aslu karmo koɓɓen no mari ta'rifatiji ɗi tawata ko ɗuɗuɗi no woodi e maɓɓe maakuɓe wonde ko innete al aslu istilahan ko ma lahu far'un bi maana ko konko tawata no mari calɗi ko ɗum innete aslu sabu ɗum waɗi si tawi hawri oɗo babajo kañumma e oɗo nenejo goto kala e maɓɓe no inne asli ɓengure nden sabanede makko ɓengure nden bi maana geɗal ɓe ɓen kañumma e taniraɓɓen ko e maɓɓe kamɓe ɗiɗo woni ko ɓe funti ko kamɓe woni calɗi kamɓe jibimɓe ɓen ɗiɗo woni nenejo on kañumma e babajo al aslu ko ma lahu far'un karmo koɓe goɓe maaki wonde si innama al asl bi maana daƴƴere nden ɓe maaki ko ma minhu shey ko konko tawata ko e muɗum woni ko hunde nden iwi si innama hadha aslu hadha shey maana muɗum ko konko tawata ko e nden ɗon hunde woni kañum hunde jantande fi muɗum nde yalti misal ɗimmal ngal si tawi hawri innama wondema هذه الفروع ولا إنما هذا أصل الشجرة كلهم دوني دكير لجنجل معنى مودون كونون كتشال دي لجنجل دو إذن نينجل مجيكا كدكير وني كديالتي كلهم دوني كإنتي الأصل إذن معنى مودون سي إنما أصول منهج النبي صلى الله عليه وآله وسلم دكير لا والنلانو عليه الصلاة والسلام awaka kalawol nelaɗo on ngol ɓaari ɗon kalawol nelaɗo alayhi salatu wassalamu mahi ɗon jonon neɗɗo on ko be o anda ɗum karmo koɓe ɓen ɓe maaki wonde ɗen ɗon daƴƴe si tawi hawri e yiltike e qur'an e yiltike ka sunna e yiltike e sira nelaɗo alayhi salatu wassalamu gila ɓe nela ɓe fuɗɗi yettinde haa ɓe feƴƴini en tawa e diina maɓɓe kam fof kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam hika mahi bi maana laawol maɓɓe ngol fof no mahi e hoore daƴƴe tati neɗɗo on si tawi hawri a jogitaaki ɗen ɗon daƴƴe tati haray dartu hoore ma moƴƴa annda laawol maɗa ngol e laawol nelaɗo alayhi salatu wassalamu wona laawi gooto ɗum noon al aslul awwal ko tahqiqu l ubudiyati lillahi tabaraka wa ta'ala
بالكتاب والسنة أي على فهم سلف الأمة. ودوني الأصل الأول. أما الأصل الثاني ولزوم الجماعة، لزوم الجماعة والسمع والطاعة. أما الأصل الثالث ودوني الحذر من البدع والمبتدعين. ديرو دجة وديروني دجة لا والنلا صلى الله عليه وآله وسلم. دجة رأنا رنين ودوني تحقيق العبودية لله تبارك وتعالى على الكتاب والسنة بفهم سلف الصالح. معنى مودو حقين إنغول كويتيكون ديوانغال ونند الله تبارك وتعالى سلنا دوال مودونغال موجنا دوال مودونغال ونند مكانكو الله تبارك وتعالى hara dewangal ko ngal mahi koye hoore deftere nde woni alquran e hoore sunna nelaɗo alayhi salatu wassalam tawa kono faamiri noon ɓeeɗo sahabaɓe nelaɗo on sallllahu alayhi wa alihi wa sallam. ko ɗum ɗo woni al aslu l awwal. amma al aslu thani daƴƴere nde tawata ko daƴƴere ɗimmere nden ko ɗum woni lusumul jamaa, maana muɗum wondugol e jama julɓe ɓen e hoore oɗo goonga wassam'u watta'a kanyumma e nanugol ɗofto ɓeeɗo ɓe tawata ko halfinaaɓe fiyakuuji neɗɗo on foti ko halfinaaɓe fiyakuuji diina makko kan haa hewti e halfinaaɓe fiyakuuji dawla makko on fodde kamɓe ɓenɗon ɓe yamiraali mo kanko neɗɗanke on lundagol allahu azza wa jalla e lundagol nelaaɗo on sallllahu alayhi wa sallam. daƴƴere tammere nden ko alhadaru min albida'i, rentagol e biiɗo piiji ɗi tawata ko sincaaji naada ka nder diina nelaaɗo alayhi salatu wassalam. ani piiji ɗi tawata nelaaɗo alayhi salatu wassalamu kamɓe ɓe yottini kaaɗo diina haa ɓe hooti ka joomi maɓɓe. ɗin piiji ɗi tawata ko artiraaɗi ɓaawo maɓɓe ɗi kamɓe ɓe yottinaano. piiji ɗi tawata ɗi artiraano ɓaawo maɓɓe kamɓe ɓe jannaano. piiji ɗi tawata ɗi artiraama ɓaawo maɓɓe kamɓe ɓe rewiraali ɗi allahu azza wa jal. rentagol e ɗin ɗon kañumma e rentagol e ɓeeɗo yimɓe ɓe tawata ko wayluɓe diina nelaaɗo alayhi salatu wassalam, ɓe wayli laawol nelaaɗo alayhi salatu wassalam, ɓe changi ko nelaaɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallama ɓe yottini kon e ɗeɗo mofte. imma ɓe ɓeydu goɗɗum ko nelaaɗo alayhi salatu wassalamu ɓeydaano ko nelaaɗo on addaano alayhi salatu wassalam, walla ɓe ɗuytu goɗɗum e ko nelaaɗo alayhi salatu wassalam ɓe addi kon ɓe yottini haa timmi. ɗiɗo ko piiji ɗi tawata ko ɗi asliji molanaani kadina nelaaɗo meɗen on sallllahu alayhi wa alihi wa sallam. kamɓe nelaaɗo alayhi salatu wassalam ɓe ɓanginani e ndiɗo asliji e nder hadise maɓɓe gooto ko tawata ko hadise ittaɗo e suhayl ibni abi salihin an abihi an abi hurayrata radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم ويسخط لكم قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. الحديث أخرجه مالك في الموطأ وأحمد في المسند وأخرجه مسلم في صحيحه. بماكي وندنلانو مينغ صلى الله عليه وآله وسلم بمانغيناني إن دادو دأجد وندنغ جانتا دم كندو إنر حديث ما إغوتو نكو حديث متوتا ko ittaɗo e oɗo neɗɗo maketeɗo suhayl ibni abi salihin o itti e baabe makko woni abu salih. ɓeeɗo ko tabi'iɓe ɓe itti e abu hurayrata radiyallahu anhu oɗo sahabajo nelaɗo alayhi salatu wassalamu tedduɗo. ɓe maki nelaɗo sallllahu alayhi wa sallama ɓe makani en wonde inna allaha yarda lakum thalatha. allahu tabaraka wa ta'ala no welana en piiji tati. si tawi hawriɗin noon piiji en jogi keɗi kanko joomi meɗen o weltanto en.
si tawi ɗin non piiji tati en jogi keɗi kanko joomi meɗen tabaraka wa ta'ala o yiɗay en si tawi ɗin non piiji tati en jogi keɗi kanko Allahu azza wa jalla o okka en aljanna makko o danda en lette makko ɗe ɓe maki wa yaskhatu lakum thalatha hemo tikkana on kadi hemo anyani on kadi piiji ɗi tawata ko piiji tati ɗin kadi si tawi hawri on memiɗi haray ande ko pellet ɗi wonay sabu ha kanko Allah azza wa jalla o tikkana on si tawi on memi ɗin ɗi wonay sabu ha kanko Allah azza wa jalla o woɗɗintina o yurmende makko nde si tawi hawri on memi ɗin si kanko Allahu o yaafaki on ɗi wonay sabu ha o naadoya on ka lette makko kanko subhanahu wa ta'ala ɓe maki yarda lakum kanko Allahu tabaraka wa ta'ala himo welana on onon ɗeɗo mofte an ta'buduhu wa la tushriku bihi shay'a nde rewotonmo kanko Allahu tabaraka wa ta'ala waɗu yamiraɗi makko ɗi woɗɗitoɗon haɗoje makko len kono hara non on kafidaali mo hay e hunde on kafidaali mo hay e gooto laɓɓinanon mo dewal ngal ɓe maki wa an ta'tasimu bihablillahi jami'a e nde onon julɓe ɓen fof hawtoton aron jogoɗon on fof moɗon ɓoggol Allahu tabaraka wa ta'ala ngol woni kaɗo diina makko kanko Allahu tabaraka wa ta'ala hara on lurraali wakkiloɗon gooto kala e moɗon sela mbeleede muɗum ka waali goto kala e moɗon sela pehe muɗum nde tawata ko lundiide deftere nden e sunna on ka waali kanko neɗɗo on o wakkilo o ara on fof moɗon kafon jogitoɗon ngol ɗo ɓoggol makko kanko Allahu tabaraka wa ta'ala tawa kono nelaɗo makko alayhi salatu wassalamu ɓe addiri non sahabaɓe ɓen ɓe famiri non hara on lurrali e hoore ɗum ɓe maki himo yiɗani on kadi hunde tammere nden ɗum woni wa anta nasahu man wallahu llahu amrakum e nde laaɓanto reedu kala neɗɗo mo tawata Allahu tabaraka wa ta'ala waɗimo ardiɗo e dow moɗon foti noon ko o ardiɗo e dow moɗon ka sengo diina ma ko ardiɗo e dow moɗon ka sengo dawla hara on accidalimo e hoore makko o yaha e majjere hara on accidalimo e hoore makko o yaha e tooñe hara on accidalimo e hoore makko o wona neɗɗo mo andanɗa hoore maɗa ko neɗɗo weddiɗo ballaɓa non mo reedu hollon mo ko tawata kon pellet ko ɗum ɗo woni laawol sellugol ngol laaɓa non mo reedu toranoɗon mo Allahu tabaraka wa ta'ala yo Allahu on hawrindinmo e sawaba yo Allahu tabaraka wa ta'ala waɗumo sabu moƴƴere kanko Allahu tabaraka wa ta'ala o dandamo kala bone ɗiɗo piiji tati ɗi kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe jantani en dow Allah azza wa jalla no welana en himo yiɗani en ko ɗiɗo woni daƴƴe ɗe jantiɗen ɗen naane daƴƴere haranere nden ɓe maaki ko an ta'budullaha ay an ta'buduhu jalla wa ala wala tushriku bihi shay'a ko ɗum ɗo woni tahqiqul ubudiyyati lillahi jalla wa ala ala alkitabi wassunnati bi fahmi salafi salih hunde ɗimmere nde woni daƴƴere ɗimmere nden ko luzumul jama'a wassam'i watta'a kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe ɓanginani en ɗum ɗon e oɗo hadith ɓe maaki wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa an tanasahu man wallahu llahu amrakum ɓe maaki konde jogitotoɗon on dendaningal moɗon bi ma'ana kafon hawton aron jogoɗon kaɗo diina Allahu tabaraka wa ta'ala tawa ko diina makko kan tigi jogitiɗo e nde laaɓanto reedu ɓeeɗo ɓe tawata ko ardinaɓe fiyakuuji moɗon ko ɗum ɗo woni honɗum ma'ana muɗum luzumul jama'a wassam'u watta'a amma oɗo asli mo tawata ko asli tammo on kanko e hoore makko himo e ɗiɗo tati ɗi nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe maaki wonnon maakugol maɓɓe wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an ma'ana muɗum ko honɗum ko attamassuku bisunnati walhadar min albid'ati wa ahli albid'ah innama yen jogi to laawol Allahu tabaraka wa ta'ala ngol yen jogi to ɓoggol makko ngol kanko Allah ko ɗum woni yen jogi to sunna nelaɗon alayhi salatu wassalam ma'ana yen jogi to sunna nelaɗon alayhi salatu wassalam ko yen terto honɗum bid'aji ɗin tertoɗe yimɓe bid'aji ɗin ila ndeɗo daƴƴe tati nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe makani en ɗum e oɗo hadith
ɓe gayni ɓe maaki wonde kanko Allahu tabaraka wa ta'ala yaskhatu lakum himo añani on kanko Allahu himo tikkani on honnum go on qila wa qala daragol e eggingol konngudi wi'ama nokkel kaarijo wi'i tawa ko konngudi ɗi andanda hoore ma ɗi ala fa'ida ɗi ala nafoore hay hunde e fiyakuji dina neɗɗo on ala fa'ida ala nafoore hay e hunde e fiyakuji aduna makko on kanko oɗo neɗɗanke ɓe maki wa idayat al mal e yeɓugol jawdi si innama yeɓugol jawdi ko infaquhu fi gayri alhaqqi ko ɗettugol jawdi nin nafqani naɓandi ka tawata wanaka sharia dina on yamiri neɗɗo on yonaɓuno woti ko ɗettugol jawdi muɗum nin nafqandi e sengo shirku ma ɗettugol jawdi ndin nafqandi e sengo bida'aji ma ɗettugol jawdi muɗum ndin nafqani e sengo ko tawata ko munkarat ko muharramat sifa yimɓe ɓe tata ko ɗetta ɓe jawle mum yaroya beere ma ɗetta ɓe jawle muɗum sooda cigareti fiima ɗetta ɓe jawle muɗum sooda dorogo ɗetta ɓe jawle muɗum yaha amugol ɗetta ɓe jawle muɗum suwa gine games e ko nandi e sifa ɗiɗo piiji ko jiyaɗum e min ida'atil maali wana noon ɗettugol jawle muɗum naɓa e shirkuuji ɗi andanda hoore maɗa ko piiji lundiɗi oɗo tawhid sifa nafugol jawle muɗum e ziyaraji ɗi tawata ko ziyarat shirkiya ziyaraji ɗi tawata ko shirkuuji woni e muɗum ko yawgol rewa on neɗɗo waaliɗo kanel kaburu toromo wonde yo ar o faaboɓe toromo ballal ka o waali ka kaburu mon toromo kanko neɗɗanke on jiiɗi toromo yanyanede hasike toromo alhaaliji ɗuɗuɗi toromo yo o ndikkin on tigi e ko nandi e sifa ɗin ɗon piiji fuu ko ziyarat shirkiya ina ɗum hiɗe wi'a ye yaw ziyara kono ziyara mo wiyaɗen ye yaw on e ziyaraji boyi ko yimɓe woni yaade anden sirti sina ɗum ziyara ɗum la yuhaddadu lahu waqtan muayyana wala yawman muayyanan bimana ɗum na innugol ko be oɗo waktu wona innugol ko be ngal ɗo ñallal kono enen eɗen andi ziyaraji ɗin yimɓe ɓen ko woni ɗettude ko wiwgol hitande kala hitande ñalande kaarire lewru kaarijo e nokku kaarijo ɗum ɗon ko hitande kala hitande mi anda ɗum ɗo ko hombo itta ilaɗo alayhi salatu wassalam ɓe waɗoyeno sahaba ɓen ziyara ka berɗe kono yumma men aishata radiallahu anha ɓe makinde wonde ko jemma wuren ɓe yaltaynoɓe waɗoya ɓe ziyara kamɓe ɓe momatano sahabaɓe maɓɓe ɓen ɓe maka mayen ziyara ñallal kaariwal ene hamza ibnu abdilmuttalib ɓeɗo hari no teddi kanelaɗo alayhi salatu wassalam ka kono ba hamza shahindinama kamɓe hamza ɓe surrama ene ko honde tuma nanɗen ma ko honto hiwɗen e bindol nelaɗo on moɓayno sahabaɓe ɓe maka hitande kaarire haray hitande kala hitande lewru kaariru ñalande kaarire ko be moɓoɗen may waɗen hamza ziyara ene nani ɗum ha hande kay yi'i ɗum ha hande ɓe waɗali ɗum ɓe yaltayno ɓe tawya ɓen ɓe waɗa ɓe ziyara waɗugol ɓe ziyara ko si ɓe hewti ɓe salminde ɓe ha gasa yeso ɗum ɓe toranoɓe allahu azza wa jalla yo allah subhanahu wa ta'ala yaafoɓe yo allahu ɓantu darajaji maɓɓe ɗin yo allahu jaɓanɓe moƴƴereji maɓɓe ɗin yo allahu yaafanoɓe boneji maɓɓe ɗin kana ɗum ko sifa ɗum ɗo anduɗen ziyara shar'iyya kono amma sifa ko yimɓe ɓe woni wadde ɗo hande ɗiɗo ko ziyaraji ɗi tawata ko fi ɗaɓɓirɗum jawle ɓako e wowlidiran gonga en fof noon hiɗen renti ɗum ɗum ziyara mo tawata ko habbagol iwayɓe amérique ara iwayɓe france ara iwayɓe angleterre ara iwayɓe australia ara iwayɓe e leydi afrique ɗen ɗo ɓe ara kala mo arali no andira jawdi moƴƴa ko be waɗa enveloppe wal tekkungal jama on ara fotta ɓe hirsa ɓe ñaama ɓe daro ɓe senda qur'ana ɓe janga ɓe araka kaburu ton ɓe innayi ɗo waliyu kaari ko ɗo belna a wawi natoyde ka suudu kaba ma daroɗa takko mayru ɓanta juuɗe wiya allah mi torigema waɗanan kanko allahu o salo wadde kono ɗo si a wi allahu waɗanan ko ɗo e ɗo yi'ata idan ɗettugol jawle muɗum nden naɓa e sifa ɗiɗo piiji la shakka ɗum ko jiyaɗum e min babi ida'atil mal sina ɗum ziyara mo yaha waɗana neɗɗo on ziyara ɗum nawigol ko ngal ɗo ñallal ma ko ngalɗa ñallal nawigol ko nde ɗo hitande ma ko ndeɗa na kadi be moɓodiro yaho ɓe maki
وكثرة السؤال كان الله عز وجل هم أنني إن كدي دودغول تورغول أو دودغول لندغول نمري معنى جديد معنى أرانون كدودغول لند كشريعة دين إسلام دي توتا دي على نفوري لند دي أندن دا هوري مادا كو ممبنا دي فتنا جتو إنه هذا ونفس الشيء إنه ناتي دو كثرة السؤال دودغول تورغول نتنا متوتا كو مرد دولي غينو وغولي haqqille makko ɗen no selli o weeɓitano kanko neɗɗo on toragol tawa gollata ɗaɓɓirtano dagori haaju muɗum fof ko jindugol wiya okkelam wallelam fi sabilillahi waɗire sabu allahu waɗire sabu joomi moɗon kanko neɗɗan ken o jinna e hoore ɗiɗo piiji idan hara ɗeɗo daƴƴe ko daƴƴe de tawata ko be wakkiloɗen diina meɗen kay yaha e hoore majje haray daƴƴere aranere nden wono jamtorɗen noon ko tahqiqu lubudiyati lillahi jalla wa ala alkitabi wassunnati bifahmi salafi salih ko haƙingingol laɓɓina ngal ɗo dewal wonande allahu tabaraka wa taala tawa kono feppodiri e deftere allahu nden e sunna nelaɗo alayhi salatu wassalam no sahabaɓen famiri enen ɗo fof hiɗen felliti hiɗen fotti en lurra wonde joomi meɗen tabaraka wa taala ko tagiri en ko fi hunde wotere kago piiji ɗiɗi hunde wotere ko honɗum woni nden hunde ko yen rewmo kanko allahu tabaraka wa taala allahu wi wama khalaqtu ljinna wal insa illa li yabudun o wi mi tagirali jinnaji ɗin kañumma e yimɓe ɓen siwana fiyoɓe rewol ko ɗum no addi en ɗo kala sikkuɗo ko addi en ɗo ko fi puydan kala sikkuɗo ko addi en ɗo ko fi samakala kala sikkuɗo ko addi en ɗo ko fii ko wiyete kon bonnugol waktu muɗum on ko fii ko wiyete kon bimana wonugol neɗɗo mo andanɗa hoore maɗa ko jooɗagol wona koko faala kon watta koko faala kon accata haray o ɗayni hoore makko allahu azza wa jalla o walli en wonde kanko o tagirali en fiyen fiju o wi afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un ene on sikku wonde menen ko men tagiri on ɗo ko fiyon fiju wonde ma onon si on maayi wona ka amen ruttoto ɗon ko ɗum sikku ɗon siɗon jooɗi ɗo hannde hiɗo yeeba waktuji moɗon on ala haaju e darsu on ala haaju e rewgol allahu tabaraka wa taala ko marɗon haaju fof ko jooɗagol ndaara balon jooɗagol siwa ataya jooɗagol wowla politique jooɗagol wowla njani jooɗagol ndaara sériji jooɗagol njaara peseji jooɗagol e wona neɗɗo mo andanɗa hoore ma ko puyɗo mo daranta ko hayye hunde e wallingol becce muɗum ɗano on sikku ko ɗum men tagiri o allahu azza wa jalla o wi kanko na ɗum o tagiri inan ono tahqiqu alubudiyati lillahi tabaraka wa taala mana oɗum ko honɗum ko alla nabuda illa allah wa alla nabudahu illa bima shara'a bimana hunde aranere nden kota en rewsina kanko allahu tabaraka wa taala en rewata malaika en rewata nelaɗo en rewata annabajo en rewata waliyajo en rewata nangue en rewata lewru en rewata hoodere en rewata sanamuru en rewata hay e hunde en rewata hay e goto sina allahu azza wa jalla kanko tabaraka wa taala o yamiri en yen rewmo kono o wiyali yen rewidumo e goɗɗum go bal o haɗi yen rewidugol mo e goɗɗum kanko joomi meɗen o wi wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya o wi joomi maɗa ñaawi o yamiri wonde wata on rewsi wana kanko allahu tabaraka wa taala wata on rewidumo e malaika wata on rewidumo e nelaɗo wata on rewidumo e annabajo wata on rewidumo e waliyajo wata on rewidumo e hay e goto e hay e hunde kanko allahu azza wa jal o jantani en ka ayatul huquqi l-ashara joomi meɗen fuɗɗori oɗo haqqe makko ka o janti e nder oɗo aya ɗiɗo haqqeji 10 o wi wa'budullaha wala tushriku bihi shay'a o wi rewedey allahu tabaraka wa taala kono noon wata on kafidu e makko hay e hunde wata on kafidu e makko hay e goto idan ko yamiraɗen ko yen rewmo kanko allahu azza wa jalla kanko tum wana yen rew malaikajo wana yen rew nelaɗo wana yen rew annabajo naare yen rew waliyajo ɗe gandani noon hoore meɗen si tawi innama al ibada si innama al ibada cheikh l'islam ibn taymiyata rahimahullahu ɓe maaki al ibadatu ko ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu allahu ta'ala wa yarda
min al aqwali wal af'ali al-zahirati wal batina ɓe maaki ko innete dewal ko kala ko tawata ɓe maana ko inde mo'unde kala ko tawata Allah azza wa jalla himo yiɗi himo wela tawa kanko Allahu tabaraka wa ta'ala o yamiriɗum immorde e konngudi kala konngudi ɗi o yiɗi o wela seede non mo yiɗi o wela o yamiri e kala golleji ɗi kanko Allahu o yiɗi o wela seede himo yiɗi o wela o yamiri al-zahirati feeñuɗi ka kene ma al-batinati ɗi tawata ko wirniɗi nder ko ɗum ɗo woni ko innete al-ibada jonnon si innama al-ibada no jeeya e muɗum addu'a no jom menen tabaraka wa ta'ala no yiɗi ko innete kon addu'a kanko Allahu azza wa jalla o yamiri ɗum bal o kambani kala neɗɗo mo torotako mo kanko subhanahu wa ta'ala Allahu tabaraka wa ta'ala o wi wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata ad-da'i idha da'an falyastajibu li waliyu'minu bi la'allahum yarshudun kanko tabaraka wa ta'ala o wi wonde si tawi jiyaɓe am ɓe lannike ma fiyam min wi'uɓe wonde miɗo ɓatti mana muɗum miɗo ka dow arshi an kono nanɗe anɗen no ɓattiɓe mi nanay ko ɓe woni wolde ko giide mana yi'ugol angol e hoore mum no ɓattiɓe ay nanugol angol bi mana no ɓattiɓe yi'ugol angol no ɓattiɓe gandal angal no ɓattiɓe yoɓe torolan si ɓe torikelan kamɓe ɓe notikelan kami noddi ɓe ɗon min kadi mi nototoɓe e ko ɓe faalako kanko Allahu tabaraka wa ta'ala e aya goo wi wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum inna alladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin jomi ɓe wi'i wonde jomi mo wi'i torelan astajib lakum dare Allah azza wa jalla wi'a torelan ɓe jaabinanawo nono walla en wonde jomi men no serti e tagore makko ne kombo yaltata ɗo tawa yimɓe ko mari jawdi o inna torelam ñokka hombo si o waɗiri ɗum manti ko ha seeɗa si o okki ha o tawi fiyake on ka woni yaade ɗon no muutade o suuɗoto ɗum bila shekkin oɗo waɗi karmokojo go o maaki la tas'alan bunay adama hajatan wasali alladhi abwabuhu la tuhjabu بماكي الله إن تركت سؤاله الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم يغضب حين يسأل من هو ووي ون لا تسألا بني آدم حاجة وتعتر بنجل آدم حاجة ترى الله عز وجل ووي وصل الذي أبوابه لا تحجب ترى الله عز وجل متوتا dammuɗe makko ɗen kanko ɗe ombatake ɓi adama ɗo ko wawi okkude si tawi ɗuuɗi tun ombay dammuɗe ɗe ka neɗɗo ɗo hay siko baaben makko ma biro makko ñande o ñande kaari abdu ñande o ñande kaari abdu ñande goo wa tawide baaben joni yaafe ha jango nani hande on fiyake on ɗo ne waaki amma Allah azza wa jalla kanko ñande toriɗamo wohi mo ɓurtuma weltanade wasali alladi abwabuhu la tuhjab ومي الله يغضب إن تركت سؤاله الله عز وجل كم كوتك سيا أكيدون ترى كنا وبني آدم يغضب هنا يسأل بينجل آدم انجل كانجل انجل تكا ستاوي هوري انجل ترى مهادوري ابن آدم كو ماري جودي ستاوي ترى رندن دوري تونغ تكا ويا مودي بينو فيدي أمبالي لمبا فانجل تونجب بناتا عند إذن أدو دعاء كجي هادو من العباد jonnon ko fi honnu jama on dettanta ɗum ɗo ɓe toro almalaika ɓe detta ɗum ɗo ɓe toro al anbiya ɓe detta ɗum ɗo ɓe toro al awliya fi honɗum ɓe detta ɗum ɗo ɓe toro al jin ɓe detta ɗum ɗo ɓe toro ɓeɗo yimɓe ɓe tawata ko mbileɓe ma ndureɓe ma ko nandi e sifa maɓɓe fi honɗum ɓe waɗanta ɗum Allah azza wa jalla o holli e wonde ko wiyete du'a kon ko kanko tun torete ko tawata kon gaynata sina kanko e goɗɗo no ara ɗo daro e kaburu wiya ko kaarijo waliyu kaari sonna an jebinali walla ngo jiido kaarijo waliyu kaari mi nawni mi ñawdike ha mi ronko ndekkude walla mi ndikka yomi ɓe wi wa yabuduna min dunillahi ma la yadurruhum wala yanfa'uhum hiɓe rewde ko wona Allah subhanahu wa ta'ala ɗum noon nafataɓe si ɓe rewi si ɓe rewani kadi lorrataɓe
ɗum ko jiyaɗum e min al ibada ko wona noon sen netti al istighatha wal isti'ana ɗum kadi ko jiyaɗum e min al ibada faabinorgol e ɗaɓɓirgol ballal ko tawata gaynata sina allahu subhanahu wa ta'ala ko ɗaɓɓirgol ballal kono en fo yiɗen renti ɗo no heewi e yimɓe wonɓe wiide ko ɓe julɓe heɓa heɓe ɗo haaju gokkumɓe immoɓe yaha ɓe tawa mbilejo mandurejo tawya woɓɓe ko ndiyam woni ndaarirde woɓɓe ko ceede liɓi woɓɓe ko kaabaje liɓi woɓɓe ko e njaare woni e siifude woɓɓe ko tagalle liɓi woɓɓe ko jikurwol jogii woɓɓe ko ndaarorgal jogii e ko nandi sifa ɗi piiji woɓɓe kan no yalti wiyeɓe ɓe waɗa istikhara non na gonga non ceerno istikhara komo kala waɗanta hoore muɗum istikhara na goɗɗo lontoto goɗɗo istikhara komo kala waɗanta hoore mum ko waɗi ko ɓernde ma nden hollatama sino moƴƴi ma si moƴƴa si tawi ɓernde nden himmani hara moƴƴi si tawi hawri ɓernde nden ɓortike kayre ɓernde nden nde amiti nde ani e fiyake on andu moƴƴa anon wona ɓernde maɗa nden hollatanmi ko honɗum min mi faala wona ɓernde maɗa nden mi so'irta si tawi moƴƴi ma si moƴƴaji istikhara na jemma tun kadi watte kono goɗɗo waɗiranta yimɓe 10 istikhara jemma goto istikhara ɗum haysi ko ñalorma no waɗe ko wiyaɗa ko ya juulu darde ɗiɗi na filo sa gayni waɗa du'a on intahal amr innugol ɗon wonde fiyake on ko be waloɗa ɗanoɗa hoyɗa ko ɓawli woni mande moƴƴa ma hoyɗa ko wojji ɗon ko tana ma ɗum hoyɗa ko rawni awa ɗo moƴƴi o hoye istikhara hoyɗatake dey karmo koɓɓe maki sa hoyɗi tun haray dartu hoorema tawi ko istikhara wonɗa hoyɗirde haray dartu hoorema istikhara hoyɗatake fiw idan haray ɗino ko piiji ɗi tawata jama on no jogitiɗi hara ko lumdiɗi diina sina ɗum ko honno an ibnu adama immorta yaha tawa ɓi adama sifa ma daroɗa landoɗamo fi hoore ma an esenno ko hakkille mi anda siɗen famude mo ene wona min kami woni ɗo onon ɗo fof min e moɗon ko hombo ɓuri andude hoore am ko onon ga komin ka goto kala e meɗen ɗo no andi hoore mum ɓuri oya ko andi mo kon kanko joni ko honno an immorta ko majjanama kon an fi hoore ma yaha tawoya goɗɗo ɗimmo ma ina kaari humpitan ko no fiyake am woniri ɗum ɗo no waywa ittugol haqqille muɗum ɗen halfinade ɓengu mum si yaha ma ittugol haqqille muɗum ɗen uddita armoire mum on lowaɗe ɗo yaha non jooɗo tawa neɗɗo ginnawa haray ko addilam ɗo komi anda ko jokkinmi e komi jokki haala nan ko honɗum jokkinmi e ko honɗum mi jokki on kadi daro innama menen ka tigi tigi no woodi ɗo façon goɗɗi goo si min wowliɗi mi yi'ayi kala ko watta ko ɓe yiyay kala ko watta ko ɗum haɗi o yiya ka arsike makko o wonɗon acca habbagol arayɓe honɗum haɗi mo a yeyɗo patronjo mo tawata ko patronjo mawɗo jawdi tawa no jogii dolle étage je no jogii dolle butikaji no mari dolle golloɗo no jogii oto wi mulanangi arda e base wi sattungi piri o yiwa e saare pal woɓɓe goo ko biye d'avion kupata ɓe ara haa ɓe hewta ɓe tawa neɗɗo mo tawata kaw natata ɗon o waalo si ndiyam saaƴi tolje ɗen no tufi tawa si o hewti kanko tigi taw simo jooɗi nder ton haray mo mirñi o ara o sola paɗe makko ɗen ka yaasi o ara o jooɗo e ngim base wi makko ɗon neɗɗo mo tata ala dépense janngo inna kaari ko arsike on fewon ɗo no dilli gokkuga walla tala mburta yaajude ndare allah haali wona ɗum no gasirta allah subhanahu wa ta'ala o ɓanginani en kanko tun andi ko wirni o wi qul la ya'lamu man fi samawati wal ardi al ghayba illa allah kanko tun andi ko wirni kala wiwɗo man o andi ko wirni darnimo inna ene ceerno en ko nde tuma feƴƴinto koye nokku hommo kadi feƴƴinton ko nawnare on nde warata on ko pellet neɗɗo si andi ɗo nokku kaw feƴƴinta ɗon oyta to hattirde e tagol ñande o doga e woɗɗitagol fi wata o majju ha o hewta ɗum ka enen ɗo tigi ka wonɗen ɗo ni si tawi hawri en feññinanama ɗo pellet wonde kaka juulirde ɗo woni ko maayeten e wiyay ɓa juulirde goo no woodi kamsar on tigi ndaroye toon juula ma wiyen joni wonti yalti kamsar wuren yara boke nani joni juuliroye toon ka jonno kanko gonno o wirta mo andi ko wirni o anda ko honto o maayata o anda ko honɗum warata mo ko muskila kabira ko ɗayne laaɓude pos
الله تبارك وتعالى وين أرسك كويدون ومكون ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها وهن قد ويرتما مواو ما ينين أرسك الله ويسيو أوكي ما قد واتاجو sikanku Allahu non kadi o jogani kema goddo wata okkude goy kono nanta goddo no namabe nangi arsike kaari ko Allahu woni accitali belletti o acciti goddo wata nangu ko si o nangi non kadi goddo wata accitude enen tigi wowlay dum ko heewi tuma salminde woyi ginnay Allahumma la ma'ni lima a'taita wala mu'ti lima mana'ta Allahu menen meden seedi wonde si a okki goddo wata dawde o wata hadude si tawi noon a ɗawi kadi goɗɗo wata okkude ñande o sen juuli e wowlay ɗum kono tawa woɓɓe go annda hay firo ɗum eno muskila o idan ko yer rewmo kanko Allah azza wa jalla to hunde ɗin menenen ko wa alla na'budahu illa bima shara'a se wiyama noon yer rewmo kanko Allahu tabaraka wa ta'ala wona yen desinan hoore men ka haqqille meɗen wiye ɓa enen labanama en innen awa ɗum ɗon kadi mo labaka Allah o way si tawi ko noon ɗum o nelata no nelaaɗo o tippinayno tun deftere nde go innamo kala e mo yo jangu no famiri wo waɗiranammi noon kono kanko Allah azza wa jalla o tippini qur'ana ha gasi bal o nelu nelaɗo on taw kanko tabaraka wa ta'ala o timmini noon qur'ana on e hoore maɓɓe kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe ɓanginani en ko honno rewirten Allah waɗi si jomi ɓe wi nelaɗo o yoni en ñentinten jon noon si tawi an neɗɗanten koɗa faala ñentinde nelaɗo alayhi salatu wassalam ene almamijo ka nder juulirde ko yeeso makko wonten ka ko ɓaawo makko ka en foɗin jaɓi wonde al imamu yataqaddam wa nahnu nakunu fil wara ka imamu wona yeeso enen wonen ɓaawo ko wona noon eɗen jaɓi imamu on ko si waɗi waɗen ka eɗen jaɓi so netti sofer kadi ko pelleti hiɗen jaɓi wonde sofer on maana muɗum ko kanko wonani e yeeso enen hiɗen ɓaawo jon noon an neɗɗo on ko wonno wi'irta nelaɗo alayhi salatu wassalam kamɓe woni almami ma daroɗa holla an hiɗa ɓuri ɓe kelɗude ka diina ko won woni maanaɗa ɓuri ɓe kelɗude ka diina ko a waɗi ko ɓe waɗali no ko tan a jano a waɗi ko ɓe waɗali sina ɗum nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe seeni ke ɓe yettinani en dina kan haa ka timmi ka goɗɗo men no suusi wiwde ɓe jamfino goɗɗo men no suusi wiwde ɓe marno goɗɗum Allah azza wa jalla tigi wi'i ya ayyuha rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbika wa in lam taf'al fama ballaghta risalatahu wallahu ya'simuka min nas Allah azza wa jalla wi ko ayyo nelaɗo yettin ko tippina kon e hoore ma e modde ka jomi ma ta hundu hay goto si tawi noon a atti gootum petkun a yettinali hara ya andu ko pellet a yettinali nelal jomi maɗa ɗo bayna qawsayn nelaɗo alayhi salatu wassalamu jomi meɗen wi yoɓe yettin kala ko ɓe nelira kon si ɓe acci piyum gootum pet hara ɓe yettinali joni ndaren piyum gootum masalan si tawi hawri en ndaari ɗo piiji heewɗi ɗi yimɓe ɓen jogitiiɗo heɓe wiwde wonde ko naɓayɗi ka allahu subhanahu wa ta'ala so ndetti misal nguɗo wirdu ngu tawata ko wirdu oɗo wirdu tijjani nguɗo wirdu enen fof iɗen nani wona wirdullahi wi'a wona wirdu muhammadin wi'a wona wirdu abibacrin wi'a wona wirdu umar wi'a wona wirdu usman wi'a wona wirdu ali wi'a ka kadi wirdu imam onno abi hanifa wiyaka wirdu imam malik wiyaka wirdu imam ash-shafi'i wiyaka wirdu imam ahmad ibn hanbal ɗum ɗo fof wi'ama wirdu attijjan joni oɗo salatul fatihi ɗettama en innama wonne oɗo nelaɗo alayhi salatu wassalamu e gurdam maɓɓe ɓe yettinano mo ɓe marnomo sahabaɓɓen ɓe yettinananoɓe ɗum kamɓe nelaɗon ɓe hoti ka jomi maɓɓe ɓe yettinali ɗum Abubakar laami lonti ko duuɓi ɗiɗi Abubakar feƴƴini nelaɗo arali makani Abubakar mi accuno goɗɗum a wahino ɗo Abubakar feƴƴini Umar lonti waɗi duuɓi 10 nelaɗo alayhi salatu wassalam arano ɓe tawi Umar ɓe maki he mi accuno goɗɗum a wahino nani Umar humpitanam mofte ɗen Umar feƴƴini
Usman ari waɗi duuɓi 12 nelaɗo ara naali ɓen ɗon kadi ɓe makani ɓe ɗum ɓeɗo kadi yehi Ali ibn Abi Talib kadi radiyallahu anhu kamɓe kadi ɓe seeni ɓe waɗi duuɓi 6 nelaɗo on feeñanali ɓeɗo fof makani ɓe mi accuno goɗɗum a wayno ɗo nani wallitela ɓe fanki ɗum kadi ha zaman tabi'ina ɓen feƴƴi ɓe fanki ha zaman atba'u tabi'ina kadi feƴƴi tippori noon ha hewti hitande nde tawata ko terlen duuɓi ɗi andanɗa hoore maɗa ko duuɓi gantingaji ɗo kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe seenoɓe tawa oɗo neɗɗo ɓe makawa haray e hino ɗo hunde nde tawata ndeɗo ko naɓayde ka aljanna ko ammi marannode ɓe to fo mi hollanoɓe nde ene nelaɗo o yottinno haray ko allahu tippini e maɓɓe kon fof tasko ɗen moƴƴe taskore ndun ɗo hakkil hara goto e meɗe waɗali mone ka ɓernde muɗum ɓayiɗen mari hakkil goto kala e ɓen taskora ɗum ɗo haqqille joni sahabaɓe rewi allahu tabaraka wa taala ha allahu wi radiyallahu anhum o weltanike ɓe ɓen latiɗen felliti ɓeɗo rewirali allahu salatul fatihi ka ɓe rewirno mum sen inni ɓe rewirno mo ɗum hara en bonni ko wiya kon salatul fatihi ko ceerno marana joni le sen inni ɓe rewirali allahu salatul fatihi allahu weltanike ɓe o wi radiyallahu anhum o gayni o wi wa radu an o wi wa adda lahum jannatin tajri tahtaha al anhar kono neɗɗo ɗaɓɓata ɓuri ɗum yo allahu wi mi weltanike makari mi okkoyte ha weltanoɗa lawuren mi dandima yiite ko aljanna mi naɓete salatul fatihi ko memante ko fi ɗum ɗo kana fi ɗum ɗo ko fi ɗum ɗo ɓeɗo sahabaɓe heeɓi ɗum ɗo tawi ɓe yiyali ay salatul fatihi fadlan ɓe mema on ɗum hari enen kadi rewren no sahabaɓe rewiri noon ha ɓe heeɓi ridallahi jalla wa ala ɓe foda aljanna hara en hewtali ɗa kono sa inni yimɓe ɓe darton on ɗon salatu no wi'a e makko hunde kaari e hunde kaari e hunde kaari ka jawahirul ma'ani no wi'a wonde salatu on himo fota e qur'ana laaɓi guluji 6 e mawno eɓɓude yeddugol ɗum kono may nder to ndaare no windori ɓaleeji e hoore daneeji bimana bindi ɓaleeji e hoore ɗeri daneeji ɓen wonde salatul fatihi no fota e qur'ana laaɓi guluji 6 on ɗon le jawahirul ma'ani ko inna ko jangana kujo ceerno o windi koyo ceerno on ma ko o winda ɗum ɗon e foyɗe ngandi tana on fof noon kadi ko ɓuri mawnude kon ko so yehi karimahu hizbirrahimi ala nuhuri hizbirrajimi mo windi ɗum on umarul fouti kanko o wi no jiya e sharti yiya heɓu baraji salatul fatih an ta'taqida annaha kalama allahi jalla wa ala la kalama arrasul ko be fiɓa salatul fatihi ko kongol allahu nane laɗo maki ɗum goyi o yi kono si a wowli yimɓe ginnama kaari ne aaki himo yawi moɓɓen ko pellet en fof men hiɗen andi ɗo si tawi min kam yoɗi ɗo hande mi andi rebelɓe e allahu dandu no faala natande en kamsar ɗo mi yi'iɓe ha laaɓi pos mi ari mi jooɗike mi fanki bude mi haalanali o ɓen ari ɓe naatiɗo ɓe waɗi tanaji ko ɓe watta ko mi gayni mi inni on darton mi andunogoye ɓe no to o waratalan o warelan ka ɗo fof innatake miɗo yawi mawɓe par ce que miɗo dogini ɓe 0 heure ma 1 heure du matin ko pellet sensi mi ari mi inni on a waro bel naati nani ɗum mawɓe buyno ɗo ɓe ɗaɓɓitata paɗal ɓe ɗaɓɓitata kufune mo kala yaltiray non woni mo kala ko non woni yaltirde kono ɗo ko fiyaki aduna joni si tawi a wowlani jama on ko selli ɓe innama kaari no boninedi enen goɗɗo boninedi o kadina goɗɗo boninedi o kadina accen ɗum selen ɗum se wowlanama ɗen mari haqqille sendidiri ko ɓe rewiren allahu azza wa jalla ko nelanon alayhi salatu wassalam ɓe shar'ini ko siko fi ko jantora inde allah subhanahu wa ta'ala wallahi thumma wallah nelaɗon no addani en ko yoni ka adkaru sabah hiɗen waɗa ɗum bindi adkarul masa hiɗen waɗa ɗum kiikiiɗe al adkar ba'da salawat no wooɗa nelaɗon no tindinma sa fini bindi e hino ko janga ɓe tindinma si tawi hawri a juuli subaha heno ko janga ɓe tindinma si a juuli alansara hino ko janga ɓe tindinma si a waalike ka dankima e hino ko jantora inde allah ɓe tindinma siɗa yaltude kama e hino ko wowla ɓe tindinma siɗa natude ka makiti hino ko wowla siɗa natude ka hurgo hino ko wowla siɗa yaltude ka hurgo hino ko wowla siɗa natude ka juulirde hino ko wowla siɗa yaltude ka juulirde hino ko wowla siɗa artude ka ma hino ko wowla sa iili e hino ko wowla sa ɓornike coñci kesi e hino ko wowla modi no manki ko wowle siko jantagol inde allahu faala ɗe
wallahi no wodi ayyuhal ikhwa kono tawa non ko ɓuri yurmude kon fof wallinen ɗum non fof wiyen o no yanata haray on ɗon ko hunde nde tawata ko nde hanude wattude ile muɗum dina meɗen kam feppodiren e nelaɗo alayhi salatu wassalam si ɓe waɗalita en waɗu si ɓe waɗi waɗen no ɓe warrino ko ɗum jomɓe ɓe wiya ayyuha alladina amanu la tuqaddimu bayna yaday illahi wa rasulihi wata on ardin golle yeeso allahu e nelaɗo alayhi salatu wassalam ardingol golle yeeso maɓɓe ko si a waɗi ko ɓe yamirali no wodi piyum kum famete allahu tabaraka wa ta'ala kanko himmatamo bi ma'ana golleji meɗen ɗin ko ɗi ɗuuɗi kon si tawi ɗi feppodirali e sawabu ko o faala e meɗen ko yo golle ɗen moƴƴi koɗum waɗi si o wi liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan imam ibne kathir ɓe maki o wiyali liyabluwakum ayyukum aktharu amala allahu ko wi ko yo jarribo en o ndaara ko hombo e men ɓurata moƴƴinde golle na yo o jarribo en o ndaara ko hombo e men ɓurata ɗuɗɗinde golle kono enen si tawi hawri en taskike alhaali meɗen on en tawa yimɓe ɓen no jogii ɗo muskila mo tawata ko muskila moolanaano muskila mo tawata ko muskila njam sina ɗum no yonayno e yendaaru si innama ɗum ɗo ko diina wiye honto dalilo woni wiye allahu wi'ima nelaano on maaki jonnon e hoore ɗum ɓaawiyama ɓeeɗa ɓe wi'i lamdoɗen kadi ko honno nelaaɗo o warre alayhi salatu wassalam ka en heɓay dewal ngal ɓe waɗaani en heɓay ɗum wi'en ɗum ɗo allahu no yiɗi ɗum ɗo naɓay aljanna kono noon nelaaɗo o waɗaani no pellete jaɓata ɗum ka enan raɓɓinɗinoɗen e ka nelaaɗo alayhi salatu wassalam ɓe raɓɓinɗini ɗon ko ɗum adni yasi abdullah ibni masud radiallahu anhu ɓe makani en ittabi'u wala tabtadi'u faqad kufitu ɓe maki ñentini e nelaɗon alayhi salatu wassalam wata on sincu dina moɗon kan o yonama e makka ko menen men ari e muɗum kon men waɗi menen e nelaɗo alayhi salatu wassalam ɗum yoni on wakkile tabiton e ɗum ɗon hara on ɓeydali hay e hunde e ɗum ɗum wata on sincu yon ɗon haray ke sakkitode yewtere meɗen ɗo koyo goto kala e meɗen wakkilo o janga wallahi si tawi hawri en jangali en andata dina si en jangali en andata dina misal ene si tawi hawri mécanicien jomo meeɗa yaade ka garage o waway dépanude oto o waway wattude oto tailleur jomo meeɗa yaade ka atelier o ekkito yaɓugol machine o ñeway linsere médecin jo mo meeɗa naatude ka l'école o janga o yaha ka laptane o ekkito o wawa ñawdude enen ko honno neɗɗo mo tawata o jooɗota ko e duɗal o jangata ko honno o wawata moƴƴinirde diina ɗum ɗo gasata kono ko ɓuri yurmude kon fof hande hiɗe yi'i sukaɓe ɓen no jogi duɗe ɗen few sukaɓe jiwɓe e sukaɓe rewɓe no woodi ɗo sukaɓe dolle ɓe tata ɓe ala darsu ɓe ala darsuwal ɓe jangata wetata bimbi ɓe inna miɗo mari darsu nokkel kaari suka ya wonu ɗo ñallal balɗe ɗiɗi balɗe tati yara noon duuɓi ha heɓa duuɓi 15 duuɓi nogay e joyi ta sa udditanama qur'an a wawata jangude a wawata inde ɗo ko cortewol kaariwol ɗa ko cortewol kaariwol a anda farillaji salligiɗa salligade no a anda farillaji julde kono noon hiɗa juulude hay fiyake ma fus a anda e dina maɗa kam wadi an sa tawoy allah azza wa jalla wiyamo hon ɗum tele ɗa andi ko abdirma ɗo ko fiya rewmo a reway mo andamo jonno an si a mayi a tawoyimo innamo hon ɗum suka ko be janga suka ko on wallata diina no ka hani wallirde no ibni abbas ɓe maki allahu nelali nelaɗo hay e goto annabajo hay e goto sinako suka o okkali gandal kadi gando hay e goto sinaka suka yagal makko o yangani ɓe maki ma ba'atha allahu nabiyan illa shabban wa ma a'ta aliman alilma illa wa huwa shab idan ɗum ɗo ko ɓejogoɗe kono enen hande sukaɓe buyno wi'i me walla iblisa me wallata allah bi lisanil hal kala ka innete ɗo kaka beere yarete hiɓe wakkili kala ka innete ɗo kaka dorogu ñamete hiɓe wakkili kala ka innete ɗo yani ko ñamakalajo kaarijo no arde misal kamsar ɗo ɓe jinday ɗo e ley nange e baafulji kañum may otoje haray ɓe sonka e yimɓe ɓen yaha koola kaydiji ha yona
kono si innama ɗo bayana wallahi hara ɗo hande ko innano ɗo ko ñamakalajo goto no iwde Konakiri o ara ɗo heƴeteno ɗo heƴeteno pellete heƴata kono ɓa ko fi dina allahu kam wona wawlede fi muɗum woɓɓe no woodi haaju maɓɓe ala e ɗum few si fi dina no wawlede mo kala e jokku haaju mum ɓenna goto e goɗɗo hawta kaburu mo kala e kaburu mum aray ɓe holli en waktu meɗen on ko ɗo woni ko o tawi en ara inchallahu azza wa jal en yondinoray ɗum ɗo bi idnillahi tabaraka wa taala ɗo woni oɗon asli arano so tawi allah subhanahu wa taala o newneyi e saayi goo en timmintinoy to kañum asliji ɗiɗi luttuɗi ɗin hada wa billahi tawfiq wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa ashabihi وعلى أتباعه بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا والكسل كلا والبي والإبانتال